gut sports whey protein tuna bichen na kan lo nei do nanga hi bom dan ani a tuna kan bulai mek hi 5 lbs 2.268 kg ni le gram zani somruk pariat ani a serving size ita henin 66 serving sentia chu so somruk porgom tina me nia ti chuanin ta henin rich chocolate flavor ani ti kan muthei boka ti chuan isolate blend muscle protein shake ani a isolate blend kan ti hi hrathiam lo kan me thea isolate blend ti zia chu isolate le whey concentrate ain blend ti nani ta a primary source kha isolate ani a chuan chuanin isolate blend ani wang hianin concentrate pang ai tenen chuanin ain thlawang reng viawa chan chu absorption a enge whey protein kha kan ina absorption ate le kan pumpai tinuam atan te pokhan ain thlau vel tuka tin gut sports ho hi trend khat chuan kan hre ve to anga trend khat chuan kan la hrevak lo me thea ma se Mizoram a hin ron lu na hi ari ve to atila cha te pokhan lo ve nol to ma se atam zo hi chuan la mer hriat lem lo nin a hriata ma se product thatak ani a nge company thatak ani a whey protein chau lo po hi an siam carnitin ti te nge testo booster ti te US company ani a hi made in the United States with domestic and foreign ingredients foreign ingredients pon mang tel ani ti antar lang boka ta hianin manufactured na hi Pepper Street Monroe hi USA ani a nutritional facts lampang te hian bi chiang tai la serving size hi 1 scoop ani a 1 scoop hi 34.3 gram ani a asu ana chu pangai thome a mase gold standard te achunin asu fian chu a lian hret chuan a hriata chuan serving per container hi china kan soitawng khan 66 ania voisom ruk so thea chuan calories hi 130 ani ma chu kho khanin 120 ni thinin ka hria a chuan carbohydrates po hi 5 gram alo ni to a carbohydrates hi ma 3 gram nge 2 gram vel ani thina hi ta hian nutrition profile antar langa 25 gram protein ani a protein voi kha chu khanin protein kha 25 gram om ti na ni carbohydrates hi 5 gram oma BCAA hi 5 gram oma sugar hi less than 1 gram ani gram kat ayatlem oma chon 1.5 gram of fats ani hi englo eta azia dana hianin smoothie te pancakes te popsicles te muffins pudding siam nan te a man thei veka whey protein dang te pon man thei thawa ma se hi non tar lang kher be ka ta hianin amino acids ho anon tilang buka amino acids ho content ho isoleucine ti te leucine ti te heta valine ti te BCA ami ho kha chuan arginine ti te oma thakop me hi whey protein thatak ania ma se ke meina kalo experience to le kalo e to china le kalo e chin to le kalo experience to le ka study dana chuanin he thil hi ta hen ro in ziak tel nge boka use this product as food supplement only, do not use for weight reduction antia weight reduction tan chon ki poka ka suggest vaklo ma se whey protein whey protein tha bulk pa du tan chuanin he thil hi ka suggest khop me a tha ka tireu khop me aman hi ta hian importer hi aesthetic nutrition ho ni man hi sang ruk zariat somko pakwa ni a hen hologram hi chuang kal me a sang ruk zariat somko pakwa ni a
online ka en chin chuanin sanga le ti ten an pe theia sang ruk te sanga le ti ang chi vel ten an pe theia ke ni feed supplement store chuanin sanga ten kan zuara kan lak na that chang phei chuanin sangli zakua ten kan zuara tuna hemi tak phei hi chu sangli zakua in kan zuar mek ani chuan discount na tha khop me a in on lei du ani chuan feed supplement store on pan ngei ula hei hi tlawm deuh genuine si tha tak whey protein tha tak in on lei thei dawn tina ni chu